San banaridungu matalazo zikao yafanyiwa ne mduhazi wa rabita la misamihuli Dr. Ahmada ikao haonesa haupezwa macho umbirilizi wahe mrugudhama na zinu hanzia za kiteknik ikao gadole nga makalma ikao kanoka menja haku halawa na ne delege wa hunono uja meram zamani wahe misamihuli ambani wasili wadiri jimla mzamani uroho mzaze Zainaba wasili Dr. General Unjio Zainul Abidin Abdallah ili ukaubenufu haku harumal suala lenu ilandu welewe ya ukaya leo mpaishi hambadiliho wa dhamana haruma ila bitali ya misamihuli enga yabo gado lindia baada ya timizi halima picha ya kihazi kao ngafanyao ni matangazo ya RTC baada yabo jarenge makalma yake nadoshilu kazi ndio mishinji ya he muhafidhat mlezi mheshimiwa wa Gavana Fatam Hudin ikao haonesoka isiha hiyo miongoni mwa mbinga za kubadilia maendeleo za kubadilia maisha za kubadilia uhayati ili maana ikao zinzia pia hazitenge ili waduka hujawanu washiba hundezi la dhama jinamni ikao watumwa mvuli wa al-Imam Uthman Ghazali ili ja wa maendeleo kasoni bideleke wanyumeni wahesiha yangazija osikuwa leo mkawe hansi mudiri jimla wanyumeni Zainul Abidin Abdallah holiho lizambwa banazonsi pia zijitihadi za fanshiha zitabu za hunriha izi lindi wao ili raia wahengazija wahimitsamihuli wahe komoro ya juna suhanjema bali barua wajuliveshia kishukra na nyasia haroma ekipo nyumeni hajainika bali wa Zainul Abidin Abdallah nano wakawaroha hindini kwezi wakabanva kufanya hazi chashi na ushuria shefu leo mjirujia wa hela pia alitukolengaza kwa maana ukaya atijiwazi wa kazi atijiwazi shuha kwa kazi atijiwazi lebabu surtout atijiwazi kaya sisi guvernora ngaso diboni mwahi ndio msaidia ngatoba ndio msanja wa hatu joshi darimbadilie ikaharitaha ifanya hazi umru mshe ikao ngao harmazi za kitabibu ile yakabana koroha mzazi Zainaba wajao mdu mshe anjia haruma za kitabibu ba furaha ndino loniyo ukaleo mdu mshe hakabanu harmazi la dhamana za hunono nguroho haujuta shahitswa na ubaho hamad dhamana zinu komjia haujuta shahitswa harmazi dhamana zinu wajisi namnaje kasna furahasi wanawashi na uombela Mwenyezi Mungu ukaya wanawashi Allah hamweze poste de décision rishinde rifanye barongo rihensi bila saya amuna mzazi wangu madam de maire kasaza jitihadi ibongenga ngamparo hajiku wanama wanawashi walwa mweze prise de décision wasi décourager même si zanongo kasuhenda sha tapeti ya mali ile mzungu ya hamba lwazofesoni ngarongo Mwenyezi Mungu kaya uzaze huo wanawashe badalia idhamana wa hatu wa guvernora bibi Mhudini Sitifarwata wo mwanamshe wo mzaze amadasi ibongengu jora kompanye kuskobu ili rijuse juu ye ngazija ye komore kamgobe marawenji hamakal mashashi meram zamani rajohan zari utsohusha makal mashashi haruma zidhamani kaos kwa leo haukauka na zamana mbili hu kamera mzamani wahe mitsamuli ambani hukawa jaudo dhamana balashe kayo chofikiria mwedono salama wa amani wahila bitala mitsamihuli kalma mashashi holi huwa ndunga uwenji yeba hujitike salamu na josu kwa leo holo mungu dhamana wahe biru nyumeni ne biru ya kaulao wa maraba mjinga shukuru yao gotueleza ukaya honkotia twamoze dhamana zinu rifanya ilushambao le PH yo ibali ya plan ya hema mitano ya he l'hopital hili ya lazima ikae PH yo ifanyiwa jitihadi ya ho wando hazi wakavanu ni madhamana rifanya
yani sahu financewa haukaya rihundu wa mwenjeula rihundu magojoro rihundu zekit rihundu ze hema contractuel kao reniki wa serikali rihundu nongozi ndizi konga jojo evaluela kaze evaluela kaza jojo mtini ma 200 million tunizo rahundu abongi shondeshano shano seshangi shotiari wero nabo nongozi ndizi kanga joka utazitie ani haida ya dinamiki ya socio-economique abongi la pitali ilazimuo profita baha bolesa balo feuille de route balo le buku hilo riondeza na salazimu ile la pitali ya hatu ishindeke la pitali ngamombo Mungu ke direction ya imeni ne wakavanu watushinda wende mkono kwa mkono wafanye hazi na msaada wa watu sontipia ile la pitali ya hatu ikela pitali haukaya yani jore mabanda burjo jilia sontipia na ushukuru kanga roka na mori ke wanono rekevanu saidie kama Mwenyezi Mungu awe. Marhaba nji Madame la Maire gadohen na urege makalma ya hatu usoni mwa emudil jimla wa nyumeni ikao njia haruma ila pital ya maendeleo wajao la pital huu yahe engazija ramba hospital Paul ya Mitsani huli muwatu mwanzani watu Zainul Abidin Abdallah ikao doshele Zimbabwe picha la hahe kahakamudil jimla mzamani wahe la pital el maruf abogari joka hahelele ya maluja kama shashi wakati kaola pitali ndio la pitali ya daula leongo ndo la pitali ya bavu mzee wa hatu wananyasi Zona Abidina Abdallah usiku leo ukaurenga dhamana beshe tiki rasmi hakayagabo umrego dhamana officiel ikao ndio tuzijao shala wika teknika kama hizo dhamana sha dhamana za kihazi namna hazi za jiri za fanshiha nazijao ututekeleza makalama hende inosu kwa leo kwa mrego dhamana zinu na zila zulindi yao namna pitali liyo namna wastajarisha ujorengera pitali hada lilo shukuri au la mobilisation que on a fait au armée et la pitali nano au niveau ya gouverneur Ejiso Shangazija kao tulioni madame Mustafa Wakamudin wajao ne direction régionale ya Honono ya Ngazija nane wizara ya Honono haula mji tayarisho hao washidewa regefu harmao mkuntsiun wafanya kazi technique ya baina hangu mimi na directrice kauda karana afkirka wakati wa hizo diskuru la haka ujacha madeni na zone sababu makaya nu leo donirao mdu hono la pitali handani kidhamana baishe ni hono ha ngozirwaji sha leo kidhamana ile pitali leo handani ni jao hono yabo ngomjohi sukaya raha msinale picha Deshala mina mifano ya picha shara hanti nale picha jimla la he la pitali hedi dio kirika harmai federutika wari rifanya rione sasa nuko warushida rizifanye ilazimu pluto rizifanye harma mwezi wa ndani nane mezi jodunga atajer wasuli mahamili yo de federutika wari rihansi ngabo taratibu zingiza kufanya hadani de governance wiyo akai governance ndo sukika governance ya mapesa ujere mapesa bano la pitali tipado la pitali mapesa la pitali ndo jamu abo de governance hususan ya wana jamu ide hena mru ya jue dhamana yae zone sabado harmao mrugo na orenga ka hena mru lazima arengeze dhamana zahe bagu mimi mjunde geze dhamana za hangu mimi za hangu en tant que directeur de hendeze ndio ni créer des conditions za kuongeza tabibu au infirmier au sage-femme yafanye hazi yake ile dhamana ya directeur kwa directeur kado fanya intervention chirurgicale directeur kado zali samndu directeur kado kaza pasima directeur azahe encore une fois do créer des conditions ili wando hazi wanrambao de professionnels de santé wajue fanya hazi onisabo katika dhamana wa hela pitaniku daula baishe mamuda wakamfubi maana miezi 6 dai sharma miezi 6 hiyo uliho de wira tanakana hunda wirata wa greve ya miezi 6 yakana jana ihunda yakayabo wirata ya tabu za mwenje wirata ya tabu za oksijeni wirata ya tabu za sorafa alhamdulillah ya miezi 6 tishindi tifanye kiasi na shinda ukaya opade wahe greve na unesaban greve shidirizia baada ya miezi 6 yakaya shahar mwezi wa hadani na mjahazini greve rizia hamahadis harma miezi mili ya miurenga hazi timundu dalao problemi ya oksijeni ya kaya timundu dalao problemi ya mwenje ya kaya ukari shidirleke za grupu elektrogeni timundu dalao ya he problemi ya kaya mweze rusuzumeni ukaya mishahara mezi mfukari ya sukari wakati chini tili abo ilo picha
la miezi 6 onesa ukaya harma ekao mujao kama inji labda bisetu karishidiri fanya zinji rahana hizo holi ho dela daho المعروف ha eshedia la pita la mami samihuli afikirika miezi 6 na ndongo mada hizo rashida fanya maarufu abuzo abdama hizo haziza mahamili au mahawanusu wala pita la mada samihuli afikirika etomangio etamana ikai aka mimi ngamina hamu ya kushinda nifanye heni ndio shida nifanye no elapitali irejei ile zina la kanio haruma imahayabira ukaba no rujo kane hamu shamba kakaneze taratibu neze biswara neze nzia za ubira mjua hunde imarunde kaudu mjua hutajama fikiri kaya orengazi doma na zino kechaka nyangu akayati fanya shua sikaruma hazi maneno ni uzirepete souvent mtu fikiri kama no tihundu hazi banunja hunda hazi zimudu amana na renga shanja hunda hazi manasika hazini shatsa wakani renti lazina kanio nunja ngezo za amana zinu hahamu ya henti hahamu ya hebabu hahamu ya siwa hahamu ya homji au bila na kisha mtiti ndio suka ya rika watitoka tuo shara ismi zamani almarhum Muhammad Abdullah Abdurrahman hawana suka ya bande l'hôpital ya Faransa Paris l'hôpital ya Villiers nao l'hôpital ya Mitsamihuli hautabibu mwema haudazihiro jema haunono wa haraka taratibu za biswara za kitabibu banda yabo jari hisuka ya le picha lelo roha jumla no kaya mengoni mwa imazamo ya kitabibu l'hôpital ya Mitsamihuli hawandu mfaraka hatabu za kizombo hau mavuza mana wa matabibu riwono mwanahati kwa hafutuza sababu oksijeni iba ngo amini ukaya ya jirma ilo lapitala basayina hauyi ngushda utredi ngo urwaye wamitsamulwa remekotsi habo kawo wa aminu kaya wemungu ofanye kwa kwanza ufanye wajawaja mikao hulahikiwa na mtukufu mahafudha washa ngasijabi forata muhudin hahole yankuli yahulika zinyasia haujabu zamana zino ngujifikira mna johoro mzuunu ikao handani ikapicha la kukomparewa harako la kufanisiwa sawa na hospitali za Paris ni rais mzamani Abdalla raja haruma izamarana zuhuja ya kaya irende hado mazamo ya haina mwade kao harohoda hawalisha ndio tamsabula ngundu ya hafi namna je na hakiwa mbele yuzo kweli bano tizone sababu kabano ino muhima wa swarafa amrejino rondo tiswarafa za mali swarafa za wanadamu kabla ikae masina mahashirini naba elapitali kana zina wakati wa barneti wala tukabaka ya banki ya kusaidia elapitali au baka ya kufurufuru ya kaya dolari za kabla no baka ya swarafa wanadamu yakautongeza emadika haja ya hunde le zero lalazi kabaja kamerapi kati ndio wano hono rizoya kare hazimzungu haziti mzungu balaya wa manano bo hazimzungu na bako wazungu kama hansi taratibu za ufanyazi za uswarifu wanadamu uzidunga wazitekeleza unuri hatikaya ene ndio jofanya zenzao mbujo ka ni kwa dhamana shahaichililia haipuzi akaka irengi na miti zone sava normal kalima na irenga banukaya mimi ngamjorengeza dhamaniza hawa tanke directeur wa hela pitani yabunge didio ka hena mndu ufanywa zo lapitani yarengeza dhamaniza hadi mimi tina ujonjo bloku nina swarifu mwani shaye metsejo ka hanti wa garde ilazi bafanya garde yahe namna kama jamwadi wa dharura ya juya mwangalie ya infirmier kae doktor gumtsaho ya mrumi harmahazi ya mhunde kange tayarifu e femme de ménage ya fanyukae shamru ya hemwadi kendahafu e bloku kendahafu e salle de réunion kendahafu e gardien ya garder la pitali zibazembo zizi sinjie ojiwa sinjie afika ekahena mndu akansi harmeda mane ya bangu mimi directeur nendeze ndio ile mahutajo ya hapo mahutajo ya mshahara mahutajo ya zani mahutajo ya mwenje mahutajo ya oxygen ya kai yote tamane ya hangu mimi hena mndu anageza mane ya mimi ngamteregea hapo kaija maana ngabo waringa bo ngamushiro mabarombo kare amnikwa meziniraru amde demissionnel zangu holi zenungo heli zokanziro heli njuchini wazileru nonti wasini bahinga bonga mwalao walona zifikira hizo ka
hena mbro nafikira hamada hiyo kange hulu lapitali abona so prepare umkoba wa haye ya jendi sai akami tsiro sami ndio fanya mza armaye dhamana ya haye nyimi amjorogeza dhamana za hamu hena mnarogeza dhamana ya haye ila pitali nitipashe la mbuzi niti bazari dinodaho la uzira wana jana hena mnarogeza dhamana yahe kirkai yode ni rogo kao mjoro mahadisi fana na mheshimiwa mahadisi nafanya wakati kweli jana tsoro tukufu ulaikiwa ni bibi Sitifaru Tamudin guverneri wa Shiso Shangazija la mahala ikiwa ya jamakani ya Courtoisie idire de ratekeleze juma osema bibi guverneri zila dhamani kaulo rani kiwazo wajauri ruhunde zila conseil zae zila fikra zae uhusu ala maendeleo ya hela pitali hatu sa uenda alhamdulillah rinaikiwa ndo wajauri rihisi dhamana ikawa ani ngena muhimu ngena uniko muhimu ila pitali ya msamihuli waliho ila pitali ya msamihuli ngena moshi sio Shangazija maisha yamba hospital Paul irelevo du ministère de la santé sha hadani ndio moshi sio Shangazija na ile dhamana moshi sio Shangazija ya waharmika miadi ukaya zembi ya juhenda zembi za lazimu ili yakeo ni mwasi eka ritekeleza fikira eka ritekeleza nzia ya ushinda rihubiri ya hubiri la pitali msamihuli zenzezo mujoshinda aribule miwango ya lazimu ili rihunde ze haki za hatu ili rihunde imisadekao yastahiki la pitali msamihuli hunde مرحبا نجي مدير الجمله والمني وهي بتاع مسامحولي لما اوبيتال بول دو مسامحولي زون عبدين عبد الله هو جيبوا مسؤال هم matangazo yashisiwa Shangazija ruhombe yao bahati njema ruhombe yao hazi njema na mushiliano dono ndo hazi wa hela btala msamihuli ngoje li la picha la kahmet pa msamihuli ireje sabundawe hao Mwenyezi Mungu atubulia izinzia pia na mleke tawfik wangile tukufu wa matangazo yashisiwa Shangazija rimone sana ukaya gadunda ule haruma ila pital Paul ya mitsamihul ikawa kwa faishiha abduhaba mdengo dhamana za hazi ambao technique ibaina yahi mudir jimla wa nyumeni kao hanjia Zainul Abidin Abdullah nani mudir jimla mzaman bibi Zainab Ahmada ikao dhamana zinu ngazililiwawe kama wakati mtashirano zijezi njenziani ngavo ron afdal yasi urejei haruma mzadze wahe sherumbisha hela pitali ya mitsanihuli bibi Zainaba ili huya bahe yaritekelezi zema kalma ya joko ho suhashaniha nomrego dhamana za hosiku wa leo wahe mudir jimla nyumeni nana zila dhamana ikawa mzishia hesherumbi shaubalili lapitala mitsamihuli ho dzadze ho dhamana ikawa hurumia kama lapitala mitsamihuli ili wa mitsamihuli wa zihiro ili ngazija ihundole picha ladhim engao kozi mudir jimla wa lapitala mitsamihuli kao osokwa leo uhundwe bahati yabadili dhamana daona mudir jimla wa nyumeni ya haja makalma hindini ahadani wajotekeleza hamweva matangazo yashisiwa Shangazija iko kasida sinoeva washirizi watukufu assalamu alaykum wasina furaha leo ya ulahi ki mudiri wa nyumeni kao rerewai ikao ze ani zenongozahe jana haruma sana nida kuraka kuparo ministeri ha telefoni ramilo hudoko jai hansi wa ilo shabo timbano tia surun kiwa ili reformeo shadi hali hiyo jana sana nida reformeo izona juhambia wanduwe guvernora ngarushilo marahaba bibi guvernori jitihadi kao hakarifanyia harumali daholinu maana iko miongoni mwa mahala bokori kauremeni wango ili tuhore namna ya hunda daktari hoda honi huni ngafikiri ka ya kama miongoni mwa ndo akarisaidia hata bibi waziri ya rukubalia rubeshi mametse waili wadogo mabasi manarene biora mzihale no karjaunda nafu rimremeni wango rimanzisha hata kajaparu rijibu shawakatira rohar ndaraunaba kuka uwode de deputy wa hele bafulahatu radira ndarauna bibi
gouverneur wakati hiyo dabo mafuna ya haja yamungaramba ukawandwa ili warisangia mtango tsomangu wadahoni hunu ili ruhunde tabini ngarba shuloma rahabatena hauka bibi gouverneur wo demruko hakautia mhono hadani ya projet mkuu iloda honi hunu kayo dia tongeza wandu leo wandelozi kama nazini wazirenge amzambo hajiku izo dia tongeza wandu ndomio wajarengeza kama nazoda honi hunu de projet ilo ze milioni wazishia bafikiro zonga zoda honi kazi naka ujahu ne program ngami niyo bana hata robo kumekena kwa suloda honi hunu Chaiyo wajukufanya wasawa repartisio seifanyishia yaho wandu kwa wajukufanya hazio wandu wa maore duani kwa proje hiyo na mfaransa yakawi programi hata iwasurangu 2013 jusqu'à aujourd'hui daba jukuna lejuwa mwezi unu vano wakati nonyo lazima rikenga simroju gasaruma telekonferansi ya tunese mruwa hazio jujojanisiwa sasa rifungi haka jarenga funfu awe lokosa ku lafanyishia haba suala ilo dole suka ya hezela wana ubonze bazamba ukaya bano utoko hazini aho bano kutoko biro hunu hura telefoni ukaya ngabo mfanyisha hapa passation technique eba huzirenge namnaje hulu zila dhamana na ula mwendo wazubaliliwa harmo nsi hatu maendeleo hata mazu zile mungu miraro no gozo kajansanga zamana mimi tikajua ka gamjoro haba nusiku shabana chance ikitisha tibakisha mwezi mzima anotimize manda yangu au mois de juillet la kola zimurtimizi kawaida harmo statut le règlement intériorisé la talenu wofanywa appel à la candidature pourquoi leo zatufanywa après yabo ye wandu wajo postule ni ulongo taji ha postule et conseil d'administration ko isandio leo ni hezi wani menivano waja wa siege watungua wararu ko dono masula wa répondre aux critères gesela wa wajo be ministère wande wa wardanje eleo madirecteur wa dingo jabu moti pe otobra ngoni leo torambro alo avurzo wadirishani wo bira ngoni ho jabu eza barindin leo rangonzo statut ya sinyewa ni ministre mwana furaha na reglement intérieur ya labtaliun kabati mdo ya gradation hojahun shebira mangoni hadunga zanzia za sharia hizo hojahoda walimu ibonge mimi njajo shangaya na mimi mzi wangu mzee Jabira na nyoka hunu hujawe nji abo fatri yabo mbeja banu kujuruha na mimi njaka utajani ketivano cha mimi tikatsuono ndongomi zakaujiro dawo ni unu zakamusikitisha na kuona ka mimrulona capacity yo ziresolve na de jahazi ya hela talibu ya kaya zama hamwa swala hilo meram zamani bi salha hauni sabani ukaya haushukuria haurande homage haubushuria wakati mwema na khairi na hazi njema hamwa ezulindao inshallah na utukufu haukaya hujauhu ndida holinu likadaho la shamba la walwa haina mbailu ya hula majembi nrovin zadunga ujogunduli kaya pashe la mbuzi jogunza ambulance kahunu zinjia shonga pia ushindi ukingia hujaze wa haho na dhamana wa haho li suala lilo jiro hilo ushindi huu yatekeleza kulekezela pitali liongo na picha atatsaona no wajawa jawa nga dhamana eba holi hode ujo no la mdunga na hondo da wandu wa hazi eba ngolo gofikira mnaje ila pitali banda wewe mimi sina jogo kumrujo mtohumjwa tabia zahe mtohumjwa huluka ya hahe mtohumjwa namna ya wanshida ino wandu maana wanando kwa tideka usomo hili kwa shida wana na adamu waka ya je washida ubedilia washida usubiria za problem washida usubiria maiyo washida usubiria zeni maana wana kama ndio haruma njema yoko bati mratu do shida zisi tamilia zenjema hizo na wakati tena mrujo kwa haruma njema kambuga rawo wandu hawaonea hawaposhi ebonge ihulka ya mwanadamu de kutsanganya no tongezao utsanganya no wandu ufanya nongoza zamanani emana na shida nafanya hizo nzi pia wote da mamichi sharangu egardulo kubaju hata mimi ritsanga mtango mtomtiti mtango mhuku ka heni wakati tikawa para ne wale shia za nongoloni hizo za fikra za hangu hizo na nzonifanye
no mahala ranzori wasuli yodi mana ra wasuli hata hava hadum parana wa hangu no pia lo da wani mun ne kati jati do jamba kami fulani mimi nasoma ndo na diploma kada ne dara wala wanti nikajatu wasuli bana muteno hamye ko jesu wasuli holi mahali sikao riafanya honzani haukaza kifu emaranya karu wa hoji harumamle kuzamana za nyimeni zenu hani mndu haushukuria hani mndu haonesukaya unsi do wakata kadhimurohe shawa bushiri au kango roho haujisa shihitswa haubuwe macho haunika wandwe mihono ya huyo furaha yebanya sendini unikaule bavu no mwangazija no komoro holi ho zilazima nikaukanyizo Siruka ruhaba na msina furaha ingi taila manatika na objectif mbili hojabana objectif ya handani ruka ila pitali ya hatu ikela pitali wake matabibu wake nazana ili emwade wa hele bavula hatu yani sati toro gaga hili moroni shai jabanu yangaliwa ya hundole dana ulaha he ikange ufanya analysis afanye ikange ufanya radio afanye ikange ufanya echo afanye kai opera afanywa sasa kwa hizo mzishukuru alhamdulillah bani soyeti wasulisha ya kadabiri binsikitisha safi maana yora njawa njashida na wasulisha ni kamilisa na weisha tongeza na tukamilisa le corona wando hazi wala telefonu wakahama ma esclave yafanya zekaliwa wakana miezi 11 wakana hawakamili waliwa 15 harumamaha miezi 11 kwa jaundo hata infra tikandani wale sikabanu mrefu na hazimbuliwa preski ene zinakati banu miezi 15 na mitano basi rilindi miezi 15 na miili babakisha miezi 4 yodi ni ilwao Ebengenga msikiti wa swafi wa corona ya jari na nyelea mane corona li atongeza corona ijai menyeze nongopia katoto joka sisi wa shilchele sirashida ravuka rike karibunro na dongo na dunia pia isiwa shanga mshukuru Mungu baiji hadira ifanya ni subra raifanya restaurant rohazi irwasilisha yabo sheme zimine hiyo idaki na kwa wane udaunura wasutimu shabu warwaza mezmira rukamil ratwiliva ebo ngemba byange sikitisha waso afibuya kanga mruhovano ngamruhona jeni ezahe keno kajiwabira manwabira mezi yevumbula wakabati taalama mengoni wasu kubajiwa ruvano wajoa wakanza wa walibe kwa jahura taitajo salere sisi ngadofanya zitajo salere rezidensi yabo inifue mapesa jonjia wajo libo na kwa joka rishidiri mimba bi sha ngasina wapesa PBF ya tuhuja yonga ruma 5 million ya joka ya tosho ri avance mbabe ri livi mwezi mzima hao mili ripoa mbabe le basha wosi ya le 27 ago leo le 24 le 27 kajaja mapesa yao kajaja ujwari ri ya Paris ezahani heni mbudu jahunu mjumunda dalao yafanya analizi yafanya radio yafanya echo ikayo kwa mano ya pula donc yabo mimi sina tabu maana mapesa ngayo nani ze kontu za watu kati josh kuna jabanu kasi vid ngizona mapesa ze kontu za watu maana anga sina kontinda roda honi hunu ngabo SMPC iyo ngiona SMPCF iyo ngiona 1 million SMPCF ngiona 1,437,487 et mec ya moro ya mitami wali yana 1,630,098 ya kwa totali ngabo 3,060,585 shabo tena ngasina zedene za he mwezi wa Mars Avril May ratuliva ngabo ze MPye za he okoforma ka ngasina facture mbili yo ya menageur atuliva ilo haruma 6 million wisa ngasina biomedical malala yo labo ilo haruma 700,000 ngasina facture ya he maji ilo haruma 400,000 ngasina SMPCF mana rekoti ya internet hunu chaka bjaka internet rebakisha deni ya 63,000 abo total ngasina deni za 8,199,914
chako tena gari yao performance haruma 6 millions gari yao finami zako 139,000 gari yao 29,000 na 112,000 zile za mutuelle pia gari yao 6,761,872 yo de makasaka gari yao mahala niwe bongea bo sisi kangari lo batungari yao ya hijao mruto jo hakitasi abo kabati mziro lawani hunu hata haruma zihazi ngale yao abo ngamungushiro la director wa nyumbani bahati njema na mshirani wao ni personnel manayo de muhimu kaka tushirane personnel kanushida tafanya ndogo za nasomea hata ndogo yangu مرحبا بنجي مزادزي وهي بترى متسامحولي من زماني بيبي زينب أحمد ديريكتور جنرال ويتري هاي بول متسامحولي ها بيكاو ها وبنوفو ها توليفو هو نيسا زي الضمانيكا هو زيرينجي زيتابو وزيهونرا ومسهليشو وجوازو وباريسا نملو أدونا دونا وانرو هازي وسولي مراعية هزلا شكرا إيكاو مراعية وونيكاو ونوم جبال يونرو هاهو حاسة تنهو بوشيريا مجموما وانيماني أوجو ونيسو كايا izitsongezao lapita liende kusauze hansi uhanso mshinji uhansi minara hutia mabrike ebetoitiwa abahiba kukaya etukahuja yatie la tengezo haurambe ula mjiso wahe nyumba ingawa hapo Mwenyezi Mungu ya juse lapita la mitsamehuli ya hubushiria waja utena khairi ya huni kajalada tumekao do wakanizo bano jerona nakatwasa ya harumu katika dokutari nuwe dhamana kirasmi duka urengwa. Wassalamu alaikum, namshukuru kwa kuangalia jerona nakatwasa ya insha Allah.